Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dob ying jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the yes. It all wants to break. I need a little room to breathe. 'Cause I want to say nothing to the yes. And I'm about to break. Ka Eastern West Khasi Hills District ha ka Shpautarek unai wiang arjar puar ka laraki ya ka jingdap shisnem ha ka program bala pelong ha madan mot tirot mairang mission ha ka ba ulampang jong ka ying dorbar thau ahan ka jela uba med ba lingdo ulalong kum ukongsan haringkat ka jingyasan ranlang jong umentri ka tanat water resource ka jela uba H brolding nong siet ubalong kum usumbut kongsan UMDC jong ka mairang nong klau uba batskem rentathiang UMDC jong ka Paryong Mau Tharashan uba Jambor War usiem ka hima nong klau upa PM simli usiem ka hima Meriau upa KSM usiem jong ka hima Mauyang upa NCM Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District uba W nong siet Superintendent of Police uba MBCM ki officer jong ki tanat bapher jong ka sarkar jela ki nong elam shnong bat ki pajba nong shnong Hakani kasi uba met baling do ula play pajba buntli ki projection surok bat pelajru ya kakot linkdop haka balatho ya ka jingya linti jong ka Eastern West Khasi Hills District hakaliang bapher la penpu penping susu ya kani ka jingra khi da ki jingrawai bat jingshat na ki riodon sap ka than bat la pen isong kun susu da ka kids show ka jingyo ko Master and Miss Mairang nalor ka musical evening bat ka DJ night Hakajingi ko Master and Miss Mairang layo ra do usamla lakisan basayomaj bat kasamla Jasmine basayomaj kabalayo Korea ka kusnam kabalong laipusan hajar tingka. Habangira ke lengkusnam kamut kajingnya le keman lang hadian kejungjok. Kedi lu kopor banyak kertiang dien ya ke kebalaja. But lale ha kilai spa andru kusan sini balale kadi kopor banyau ya kijing kerku but kijing job ha ki benta bapher jong kijing yale but kijing yai lenti hadin shisna kadi ru kopor banyawan lang biang Banyamir jemut halo kita kiba nyim syam lala banle lane nyim syam lala ban pendap bat kiai bat kiba ngirang dei bandang le nang ta banyak plan pat kumno banle bat pendap yaki nang ne syakmat ya kapal adab bat kapal job ni yariki kemen ya kaba endang le pat yin raikut da kejengkut jengut ba ngindang yakun bat ngindang yale bat ngideru pan kulat ba ngide pan pendap ngidon kam nama kata ya kecing telang pan kersyang la tadi da kono kom banyo mensim banyo obor bat bangin job ya ka thong kebangi midon hakmat ka distrik Jumiru da kejumut bat kejing semu kadang don ha kejing yale bat rengkat kijing namar kata na kerpat ya kijing ya telang jompi baro ba ke ba ngingin dang yale ngindang bat ngindang pendap bangin po sa katong bat kijing smu kanlong shisha bat kham tam
ban ai ke jing sekri kat kum ke jing angnut bat ke jing kwa jong pinong sang sang ke hagan ke sni jong ke jing nap shisnam ngai kublei anniversary ban kong Bakamen ya pi baru kau tu nak song jong ke district. Mirke ya kesini kerpang ke asadi ke amret mahasab ke jengkap nyopu sang senam ke jengyo lailo jong kerin dia naga keti ke jeng sensar jong ki dokli. Kabar kedai kesenam ke berkerpang Namar ke jalla Meghalaya ke jungi ke rakhe ya ke golden jubilee ke jingda san posnam ke jingyo ala ke jong ke jalla ke bapura but ke Eastern West Khasi Hill ke district ke jungi ru minta ke sini rakhe ya ke jingda chisnam pura ke jingyo ya ke district ke bangila angut lai posnan kenti hadu bangin sa arlok ngakwa ban kin mau ba bangi dang na ka bakum kene ka lumpung ginumla ru klen na phairen tiak ya ka shipautrek jong panai November ka bakum kene ka sni aga snam chejar kan dai spa nyau pun reu bala inaugurate ya kemairang civil subdivision adin sausnam bangila yo laga jong gejala ke pura ke Meghalaya batinum laru ban klet ya gasnam chejar khandai spa khandai puai hadu chejar khandai spa khandai phumreo hadin khatsan snam bangila yo Yaka civil subdivision ke jungi, barkala bthei ke sur jung upai ba, hapok kani ke dong ke thang, ha ke jingalam, jong inong yalam balalek no, bangkwa ya dua rublei, isyrikit dors Wemili berem jong kemairang konstituensi, bandawan ke sorkar. Agapor ke jinglong chief minister jong usri SC Marak ba kapor kaladei ban upgrade no ban kirtiu kerdan ya kemairang civil subdivision sya ke kerdan jong ke district Kapapura lai posnam kene kaya kibupon ki memorandum ki bapon ki jingtan semua nagani ke dong katang jong ke madang civil subdivision lapha syak state government kenre lai post nam kenti sundan kanu kedak bangi dei banyo ya kene ke district nrengidat de jing semua haka jing long yalam jong kini ki arnot ki leaders ki badan buram jongi MLA badan buram jong ka Mairang constituency bat jong ka Mauthat Raisan constituency haba ki snotho baka sur ka jong upai ba bat ka dong ka thain kala don kam ya ka district jar kitrei ya kani kekam balengong jar ngasakhi dalade bawamle jong Mairang constituency gadung snam arajar khatlai arajar khatpra ngamsim yo snow bahakanu kanu kerensan lada gede kerensan jong election bawonong jit janga ngam sahamra eka district kat baki wei ngase usno kia bu ya kene ke manifesto ke jongki ban ong jit yang ngan ra ke district
Ibayat sibi nongsi, Honorable Minister Jungi Mentaro. Ngasaki la kabasaya kini kisip hausunan. Duna. Swaban yo ya kani ke distrik. Imsim na pensawaban ong bajet yang bangan penyo ya ke distrik. Kini kidei ki rangba ki badai penyo ya ke buram. Hagat jing jarjar aba ki snoto ya ke jing dan kam jung ki patma. Ki trei la ke jong ke kam. Kidei ki man of action. Ki leader jong ke kam. Maka jing sisala semudai bangin ya thapti na kabanta jung ki. Tenrei ai maka jing snow ka jungi yakini kini rangma. Kansa haka history jong ka Mairang lani jong ka Eastern West Khasi district kajungi. Haka Eastern West kajungi ni jutip ni don tanglai teli kihima. Ngai totip menta haka Eastern West kajungi ni don South teli kihima. Ita kahima ka bahap haka ni Eastern West kadai kan nobor sok ho bat ita isnong idon kumalai pro praying bangikot kamaulais im en kamut kamaulais im kadai mariaus imsip en kadai nobor sok ho kani kahima kumalai praying kahap hapo ka Eastern West kunyi kenang bangintip yakiru kidei kibriu jongi ka Eastern West. Teha kani kapor ngaso ben ong ba nagaliang jong akum UMA jong kamotrasan konstitusi ngaso siam jing bhaban ai jing keren ya ka jing dap sisnem jong ka lingku snem jong ka Eastern West kujungi lada ngi phai din suaya kani ka sisnem ngasno kampat don AA namar ka dalengkot palat ila pli kani ka distrik haka sepau tarik jong unombar arhajar arpo way tingdap sisnem ta si habangi phadin ya kini ngasno ompat la bat mudur ki kita ke basadin ki bangilale haka sisnem kijungi haka por pangipli ya ka nega district ya panora ya ka DC office but ya ka SP office hangi mat ka banginanga panora thamai kalong tang ya ka DTO office ya ka ba ngidang sula panora ka jingpli ya ka nega district ka wadra ya ka jingede jong upai ba bat ka sorka ka jingede upai ba bat sorka hakaliang ke sensar kadar hakaliang ke yok ke kot hakaliang baro kora ke jingyajan ya kinong sungsnong jungi hakani ke distrik temata hangi ngasong instrumen bangga yok ialah ke jong ke distrik yang ini tres tomru bat sibun kijing anglut nakaliang jong paiba ladang hilayo ya ke distrik ka expectation kolong ba ngin yo sibun kikam te henrei ngaong kidon syaka kikam katu kene henrei banong ni superkat tang balapli ke distrik ngin chiyo yo kam kalong ke ba katkum kejuk kejongi kebantah kibun kibalanang kibalasta bansio kam sorkar lut barok kolong kabe nrei lakha yang ni kijai bengu kusi banlong kita kiba wakam wajam henrei nginlong kita kiba thau jam ngijieng hal gejong ki kejat kaneka Eastern West Kasil Kejungi Distrik Kedanglong Kabadang Long Tam Nabarok Ki Distrik
banadei ikun lei im don kibompan nang keren ru mo keteng keren sistem tam te dan sistem tik kadang lung palat hakbor jengmut berkat bat hakil yang baru te hande ngasun ong ngayawe ya khot ru ya bara ki obsar sorkar ya bara kisim kisordar kinong yalam niam kinong kayi ki businessman kinong labaro ya ngin ya trelang bangin ora kamstet ya karoy kapa hakane ka district kejungi kumbaang MDC jongi ba ya kane ka district ila ay burombat ongba lawan la da manga ba usar medba hoy kade ka por ke jongi arnut mereka jing angnut jong oi pai ba waslam bat de mapi upai ba uba kersan yani nasrin bat ilala ban warna ia kane katong banora ia kane district ka Eastern West District dungi kelong padang lung bha sistem kan perkat tang ya ke ban le ban pendiang lot ia suki lada nginang iying kun iying dungi sistem ni iying ban pendiang lot nadong sedong kelong ka e te hangni ngasubun ong ba niru nistu kelong ka e banwana lot no ya ki office ba per tang sistem kalong ka yang ihadu kata-kata kan kindiat ngasipwa man pinten mau yang baru hatri kepor bahabro kijing rakhe ia kijing job la kalong hakari hagastir hagahima tuken mau bahadin kijing rakhe ia kawai pakawai kijing job ngide ban perkhat ru basandet jong kata kijing rakhe don kinong yalam kibala IT kibala kun banwan ra ia kata kecing job badai tang on habang ilanang ban suhu ia kata dor jong kecing kun jong kita kinong yalam kibala kun urlong ia kecing puas niu kijongi ngin sanang ban sungu bahkan im ka akor ia kinong yalam kibai kijongi Orang ni ai kublai ya ke sorkar kabla syak skor ya ke jing persno pinung yalam kijungi bat ngimla ru banden ya ke jing shisha bahkan ni ke jing kun jungi ban yo tolong ka muslim hari dai hagari ke por baling ba pinung yalam kijungi kiba pitip bah bat lada ngam jer ke keteng jongki kibala pen urlong ya ke dikatong Fulai Shibun Sar Bolo Armud Kiamal Ig dan Purom Kijungi Kibal Penpoi tiap ini Haru akadi ketong Kabang yo Ban Rakhi Ban Pediang Ia kejindap sistem ke distrik Kijungi Bargong kipat ba Ngakwa ba pinong kibriu Kiba senungu Kiba don ke Purom Ban Kiba ngan ban pensyong nurim Ia kedor jong kecing tresitom jong kinyalam kijungi bat kunju kawai pat kamat kabang akwa ban penken mau kalong babang yo ya ka ai ka batumai ngire ban ken mau wat ya ka yeng habang itei ka tham bangin pendap sistem wat lada ngibiang katnu haga kamai kecil kumta na kerpan ya baru kipat ba ki officers ki sordar ki sim bangin long kibriyo ki batresitom bat kibriyo ki biasha bantai ya ke distrik Joni ke distrik Kabaroy ke distrik Kabanganra ya ke jingkerku na kabenta ubabun ubalang Gilayaan mentala sistem bang gilayo ya ke distrik Joni sedang menolong kat ni di department branch
bagi di bandon apa ke distrik Jungi. Kajing temu jong kajing wan rai ke distrik kalau di belong closer to the people of that area. Baruan rai ia kesencar kadar kajing yarap kajing bentoy kham jan saki pai bak ta kalong ke bandung kong bar ke kham mura ia kajing sok naga bentak ki pai bak ka jakaban nei sedu nong stone baru kikam kila biang amin hoi ni pala lut ban le apo dari sistem na play ko ke office jong ka DTO ubnai Julai Ndai ngikwa panyoi ba ki district office baro kiri bandon apa kani ka district Batamai bat ngilai tunru bat dawan kesoka bagi di bandon no wood ki sanction press hadu menin Grand Commissioner Secretary of Planning Finance hadu menin step ngalai Grand baru Chief Minister in charge ng planning finance. Kila kula bagi proposal baro kibun poi ceki. Kin isang ban pelait ceki baro. Ta kalau kebenar kam. Kung no ban penolong ya gani kalau ban sanction ni pos bat ban ai ya ki office building. Kiba thamai da ka ba upgrade ya ki to ki department. Kiba dan hak aga subdivision level. Bat ban tau ia kita department temai agak district level. Ban nisgo menong bahagian kepor baru kita kila don hagalenti. Kila don hagalenti jong ka jing penkret nak benta kita kiba ni kwi lenti ba nakaliang jongi bat nakaliang jongi pai ba ki up ba kinyo ya kita di department di paper apa akan ke distrik itu. Nado arja khapra adin ba ngalalong kung memeli si pautuli snem agar dia tiam ko mamita kalong khatsau snem tam khatsau snem dura ngalapet ngalasyang ke konstitusi baru kowe balai minta si ngipli perda yakini ki mau nongrim nalor kiwe ki baladap sna haki di sistem di bawah suaka ni ke sistem mata. Bat kiwe ki bangin senang yo sanction mata apa kesebenar. Kita angin pat bo mata si ini kita tak kendia. Ki bangi yo sanction mata, bat ki bangi complete mata kesebenar. Kini ketika priority number 1 labang akwa ban perolong. Mata dan stangkat tu kan television. Sakat tu kan television. Kibangannya pun duki hakini ki sibnai tam dunam namala soban poi ko Christmas bagi tu giwe surau kini yola ngimdei ban penseruaka ya kapol ngimdei ban penseruaka ya bisa ngimdei ban penseruaka ya ki balo ngaju ong ki perlok semua page wan ko ki badal kam there's no end to one. Come down ke jikot ya ke jikwa jungi ubriyo lalo East and West Kashmir district can even change the mind. Can even long the model. Can even long example, good example. Ya kiwe district. Devan ai ya ke peni ya ke bensin. Kebaya. Way pa way nong sos nong joga East and West Kashmir district. Udon gaji kirkle ialah kejong distrik. Umdai kiwai kibanuan bagi banuan lei nak bentar distrik Jompi. Don't expect that. Naik milanti ya kiwai. Ayo kinuan lei nak bentar distrik. Dai mangi ki try ki bare bagi pendap.